Ne znam za mog gosta da li je kao mali voleo da žvrlja po zidovima i po stvarima, kako je iskazivao svoju kreativnost. Znam samo da vaše mališane ne odvraćate od tog kreativnog žvrljanja, jer jednog dana možda će raditi u Google. Nemanja Bračko, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, mladić koji je svetu pružio Srbiju na dlanu. Nemanja, dobro jutro. Šta si ti to tačno uradio? Dobro jutro, hvala na pozivu. Ja sam sa drugim kolegama ucrtavao mapu, kartu Srbije i prezentovao je na Google-u, tako da drugi korisnici mogu da je koriste u svoje svrhe. Pa kako je došlo do toga? Kako si došao do te ideje i kada si počeo da ucrtavaš puteve na Google Mapu? Počelo je otprilike pre nešto jače od 2 godine, kada je u Srbiji postojalo svega 3 puta. I meni je bilo krivo zbog toga što u Srbiju nije hteo niko da ulaže u tom smislu da pomogne i da razvija srpske karte. I onda sam počeo da polako, tamo se pojavila i otključala Srbija da može da se ucrtavaju karte i počeo da ucrtava. Dakle, samo 3 puta su bilo obeležena pre nego što si ti počeo? Jeste, samo 3 puta. Postoje autoput Beograd-Zagreb, E70, Novosadski, E75 i Ibarska magistrala. A koliko ih je sada? Sada ima stvarno dosta, da. Prosto ne brojiš, je li tako? Da, ima otprilike oko 50.000 kilometara. Jesi baš vredno radio? Da, ali nije to samo moj doprinos. Zajedno sa kolegama, naravno. Jeste. Dobro, evo reci mi koliko sve to znači za Srbiju? Ja mislim da to za Srbiju znači izuzetno mnogo, zato što Srbiju je svako izbegavao i nije znao ni šta se nalazi u Srbiji, naročito kada su trebali samo slučajni prolaznici da prođu. A ovo sada već može, pored razvoja i organizacije samih opština u Srbiji, lakše da se organizuju kako bi razvili svoje opštine, može i da se za turizam, za posetioce, za apsolutno sve. Ti si baš i unosio neke građevine značajne, je li tako? Jesam, unosio sam i građevine. Ja pravo da vam kažem, to radim iz 3 razloga. Da čujemo. Prvi razlog je taj što volim Srbiju i stvarno sve ovo radim iz hobija i volonterski samo zbog te Srbije. Drugi razlog je taj što kada se posetioci nađu u nekom mestu u Srbiji, bilo da su oni i Srbi ili su iz inostranstva, da mogu lakše da se orijentišu, prevashodno da pronađu ulice koju traže, a potom i da pronađu i objekte od interesa kao što su domovi zdravlja, apoteke, policijske stanice, menjačnice. Menjačnice recimo znaju izuzetno od velike važnosti da budu za strance, da mogu da promene novac i da znaju gde to da obave. I treći razlog je taj kada se dese prirodne katastrofe kao što se desila nažalost zemljotres u Kraljevu, da spasilačke službe mogu da se orijentišu i organizuju mnogo lakše. Što prestignu. Jeste, da pomognu onome kome je potrebna pomoć. Dobro, a što se tiče građevina, koje si prvo obeležio? Ja, između ostalih, bila je Skupština našeg grada, kasnije je čak i dobijen model te Skupštine, pa je onda obeležena Palata Albanije, zato što sam tu išao na fakultet i ostale zgrade naravno. Također sam ucrtao, pošto sam ja konkretno iz Stare Pazove, u Staroj Pazovi otprilike oko 25% same Stare Pazove sam ucrtao sve kućne brojeve i kuće i osnove znači kuća, tako da sljedeći korak je da ih i modelujem pa ćemo vidjeti kako će to da izgleda. Zaista divno. Kakve su reakcije iz Google? Veoma pozitivne i pošto sam bio na samitu kod njih, inženjeri su vrlo pomno me slušali šta bi još mogla se doda i prošire koji moduli da lakše bude za crtanje i kako bi moglo još lakše da se izvrši doprinos za te karte i kako bi drugi korisnici lakše hteli još da doprinesu i da pomognu razvoj srpskih karata. Oni su zaista oduševljeni i zaista su slušali sve komentare, primedbe i obećavaju da će čak i do nove godine neke od mojih predloga usvojiti i realizovati, a neki će do sredine sljedeće godine. Hoćeš da nam otkriješ nešto? Šta nas očekuje ili ćemo ipak to da ostavimo u tajnosti pa da pričamo tamo posle nove godine? Biće recimo akvizicija podataka, odnosno moći ćemo direktno sa telefona da uslikamo neki objekat i da unesemo informacije o tome i automatski kada kliknete dugme na telefonu da se otpreme ti podaci, svima
u svijetu će biti u istom trenutku dostupno. Dakle, to nas očekuje posle Nove godine. Jest. Je li tako? Dobro, jedva čekam ta opcija. Zaista zvuči zanimljivo. Ali hajde, Nemanja, našim gledalcima da opišemo kako izgleda jedan tvoj radni dan. Piješ kafu ujutru? Ne pijem. Ne piješ? Ne pijem ni kafu, ni alkohol. Ali zaista kada počne da se radi, pazite, ovo je za sada još hobi. Nadam se uskoro pozivu da postane i posao za Google. To bi trebalo, isto očekujemo to do početka sljedeće godine. I mislim da nije to ništa naporno. Pazite, vi ovo radite trenutno koliko god imate slobodnog vremena i kada želite i kada hoćete. Znači, uopšte vam ne treba predstavljati neku opterećavajuću situaciju da sad moram ja da ucrtam toliko i toliko puta za toliko i toliko vremena. Koliko stigneš, koliko imaš inspiracije? Jeste, tačno to. Ako imate slobodnog vremena, ucrtate 100 metara puta, manje 100 metara puta za sutra dan će vam ostati ili za nedelju dana. Tako da, kada imate slobodnog vremena, samo ucrtajte koliko god možete i koliko želite i pomoći ćete drugima da drugi ne moraju da troše vreme na to. Dobro, evo, dakle, sada smo došli do toga da bilo ko može da ucrta put, je li tako? Jeste, bilo ko ima Google nalog, odnosno većina nas koristi Gmail za komunikaciju, elektronsku poštu. Možete, samo se prijavite na mapmaker.google.com i dobit ćete za prijavu, obrazac za prijavu gdje ćete uneti vaše korisničko ime i lozinku i dobit ćete kratko uputstvo kako da u 3 poteza počnete. Postoje samo 3 alata za crtanje. Jedan je za crtanje linija, odnosno to je za reke, puteve i ostale objekte koji mogu da se prezentuju kao linije. Imate tačke od interesa gdje kažete samo tačka, Happy televizija, na primjer, da možete lakše da dođete do Happy televizije, ili objekti koji se iscrtaju, obrisi, odnosno osnove objekta i isto im dodelite kao i tačkama informacije. Kada unosiš Happy televiziju? Evo, odmah posle ovog. Posle jutarnjeg programa, držim te za reč. Važi, nema problema. Evo, reci mi samo da se vratimo na Google. Još uvijek nisi zaposlen tamo. Da, još uvijek. Ali posjećivao si ih, je li tako? Jes. Ja sam sada čula, zanima me da li je tačno da je atmosfera za rad tamo idealna, da ljudi dolaze na posao u mantilima, papučama, pidžamama. Da li je to stvarno tako? Dobro, nije baš tako, ali je skroz opuštena atmosfera. Možete, oni recimo imaju 4 sata rada, pa onda imaju 2 sata ako žele aktivnosti svoje koje mogu da u okviru kompanije izvrše. To im je tamo sve besplatno. Naravno. To je idealno. I onda posle kada se izduvaju, kada se odmore malo, onda mogu ponovo da se vrate za svoj radni boks, oni to zovu, odnosno njihove kao mini kancelarijice gdje nastavljaju dalje sa radom. I ti očekuješ taj posao uskoro, je li tako? Jedna kancelarijica, da. Jedna kancelarijica, 4 sata radnog vremena, opuštanje. Pa onda opet 4 sata radnog vremena. Pa to je idealno, ja mislim da bolje ne može, je li tako? Da, pa fino, nadam se. Dobro, pored toga, koji su ti još planovi za budućnost? Evo da završim, na master studijama sam na Računarskom fakultetu, završavam to još, ostao sam i 4 ispita i onda dalje da počnemo da ubiramo plodove. Hvala ti najlepše, Nemanja, na ovom gostovanju i evo ja ti želim da se što pre zaposliš. Hvala vam. U tom idealnom mestu. Hvala veliko. Evo, vidjeli ste, dragi moji gledalci, Google ne može bez Srba, a mi ne možemo bez reklama.